Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ki maraja loripun Allah Subhanahu wa taala. Sabah pamasin dan yang masih matana. Kita pada malam hari ini adalah malam terakhir di bulan Syafar. Karena insya Allah besok masuk 1 Rabiul Awal. Jadi tamunya ulam maulid. Jadi 1 Rabiul Awal itu pada hari Senin besok insya Allah. Nari makona narom wajak ki di sini na jamaah masyarakat selaku maka dah perbanyak sholawat ke Rasulullah. Jadi tapi gawi masalawat lori nabi tak di bulan kelahiran Rasulullah. Salawat kami suku ini itu sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi usaha kami ia runasa nabi ta salawat pali suku. Nasaba macioi hilau dogang alena pengulutan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab itu Nabi Ibrahim sitonganna neneta nyata apa nak itu Nabi Ibrahim. Jadi usaha kami di bulan Rabiul Awal maka kami di ulam maulud usahakan banyak PKI masalah Allah Nabi Muhammad SAW. Ia ko tangga imah kada malampe ya salawat termasuk nak salawat yang kita baca ya nak baca salawat bil qulub. Sitonganna salawat Pak Burah. Ya ko malah saki atau engkau penyakit engkau lasa mak di bola di watak kali kita baca kasih ratus yesok ya ko pura kita baca tilawi meraka ni ya salawat naman jadi Pak Burah loridi ya jadi lawi meraka na aja ni law apalana apa aja tu apalan na salawat ko tu seri mon rena pelolongan ko pila laku buruk tapi ya kolino meraka na salawat tak meloi dapatkan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya. Jadi salawat bil qulub ya kong kata nampi-ampi lasa. Sidaman na namo aja tak kada tomatua. Saya itu kalau ko takut masalah penat dingin agak malah salah sasa tidak fit saya pakai itu. Ku pakai itu salawat bil qulub. Jadi baca kasih ratu mo. Mamada ini ku baca kasih ratu sesok. Dia moro ta baca. Tapi makorona makada makanja matoto ko to tudak baca to malau wai rinung to pura nama sampajang nang kamu wai ipat depi roe o kacai atau kon rawe tani palinna ku yolota napai baca ro salawat kasih ratu ni napai to milau dong kemudian kita minum apa aja tu ko to pura masalawat makanja ko to minum iya mi ko pura ki masih kiri makanja aja na to minum paja pi mapalla watak kalewe napa ki minum ya opo ko pura ki masalawat makanja ko langsung minum iya makanya tu ko mahalul qiyam itu biasa malaki wae nya katani bukai pas sampona panurut sebagian ulama itu berkahnya itu luar biasa semakin rukin rite masalawat termasuk malaikat itu mendoakan iya itu berkahna salawat apa dua rupa tu penjelasan atau pandrita Pak Bu angka makada iya ko to masih kiri mas sempajang mengaji angka malaikat aku tu no sapaka mana tu pandrita dalam majelis ilmu mak pengajiannya makoe angka malaikat no yaitu nasa nabi ta mengatupkan sayap jadi pasti sumpu-sumpu pandine tu malaikat berkeliling angka tahu pandrita maka dia ko paja ni ro pengajiannya paja ni mengaji paja ni masih kiri rewat ni ro pema malaikat lo ko langi angka tahu pandrita maka dia na rewat tulimun ro tu selamanya letu kamalino jadi angka maka jadi na tu nakada ya ko angka onroi masalawa ya ko angka onroi masih kiri nonori malaikat insyaallah tulimanya mau papina dingin monrok tu. Ayana tu ampai bolata, tonroi masih kiri tapas sumui sak data. Iya, pas sumui sak data. Si salah tu masih gi madari yonroi masih kiri, yonroi mengaji, yonroi mak baca yasin si mau masih gede nang kan yonroi mak baca yasin kau di tahu terasakan. Iya. Kalau ahli zikir itu pasti tahu. Iya. Jadi napa kita untuk masih gi ilmu ni papina dingin maka doe manya masa di macake padahal bukan AC. Tania. Iya. Jadi kau tulis tonroi masih kiri ki mak baca yasin ki kau ni jumagi atau kapan pun tonroi masih kiri mak pengajian insyaallah. Jadi itu masih gi itu mak sejuk. Iya. Barakahnya itu nasabak malaikat itu begitu hawa malaikat. Iya, maka itu pandita yaitu ko hawana malaikae to lima nyama papinading yan ang kabole yonroy na manyama papinading sading hawa-hawa malaika yaitu marepa yonroy itu mengaji-ngaji marepa yonroy masikiri makanya kok koki bolata masikiri na pasu isa data aja mo tapake ni na pasu isa data o koki kamarai pasu isa data supaya malaika monroy wi na masu ya rojinge apa ya tu halina panguluta halipa Umar ya tu alasan na nalada isa dana ko nilodongi
Maka raja sadana mage supaya iro setange mangkalingangi madai. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi tahu usahakan iro ko masikiri aja na lalangati. Ipalapalang. Iya. Namun itu ko sampayang ang katuya sang rukun kauli. Ya sange rokong waji. Ya kauli anu nalapaka lila. Jadi kapan dia nanapaka ngilila ya masuk rukun kauli. Dia nasa sampayang itu. Kaya kan utama rukun kauli. Nomor sidi takbiratul ihram. Ya jadi nawat dingnya tu makadamami. Dia nasa. Iya, jadi dia ang kakama tahu masang pajang ro ilalang lalangatin na miro na pake, tuangan na dia na pala-palangi makadami. Iya. Jadi dia nasa tu. Nasa ba mesti makadaki Allahu Akbar. Jadi dia na masalah ya tu ko. Kata bere kita pi iya ko makmungi, tatay na mo makmungi. Cuma aja mini lada sana ko to makmu. Si gora-gora si tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cukup Allahu Akbar. Makanya sang rukun kauli. Waji pala-palang ya nomor sidi. Nomor 2 Fatihah. Kami tu rukun kauli Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi doa kita tu dia nama rukun kauli. Jadi namo deh ni pala-palangnya tu doa kita jadi mato. Iya. Iya ni ko Fatihah dia nalapalang dia nasak. Makanya tu ampai iya na tu idin hatu imange mancaji tak gatungi masalah na sama iya ko to pura na makana wala dolin iya ko mashab na Imam Syafi'i takai na suro ki mulani tema Fatihah idi mamunge jadi iya nanti diimangi betulan na ya yala ni ro ni kesempatan makmungi mak baca Fatihah aja na to langsung mak baca surah to lepak jolo cinampa lepangi ya lengi kesempatan makmungi baca Fatihah untuk alena itu nah sebab makanya la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab de gaga sempajan na punai tau de na baca suratul Fatihah iya ko na baca imangi tanya apa idi itu jadi baca tu memang ya na tu makuran makana walak bolin amin lepan ni cinampa idi imangi talini kesempatan makmungi mak baca Fatihah iya talini kesempatan alingi hak nah iya ko Imam Syafi'i itu jadi makiro makanya ko ni ko materu imangi na baca materu belena wala dolin amin langsung akan rusuk makanya manta sapi pesan ni tetap mati ko baca Fatihahmu apa sunnah maniero na baca imangi wajib mo pi ti ko mo baca jadi ya ti ko wajib materu ni gede iya to na to ampai pak iya kode na kunnu tahu tahu magala kun dia istilahnya dia kata magala tahu nangga sunnah kunut subuh pendapat ni manta sapi ya to ampai imangi ko sujud ni letu ni awah napa ni ngera maka dia na kunnu na melo makat de dia na wading dia na wading kecuali napa imakwa napa imakalutu cek de ngera kana pada kunnu taparewa pe makunnu dia na marigaga ya mikononi awah dia na melo rewa pe makunnu dia na cocok na sama magai iya ro suju wajib iya ro kunnu sunnah jadi dia na wading salai wajib untuk mali ya sunnah maki itu hukumna iya ampai dia na rewa tu tai kemaliwan ni mangil ya awah pataru ni aja maka dia kunnu tu ada ataru no matu pinapaki sujud sahwi ko Imam Syafi'i sujud sahwi ki ko deto kunu ko yang lupa iwi yang nama ko yang tungkai deto kunu deto sujud sahwi iya mito sujud sahwi ko yang lupa iwi apa makanya dia penghulu teman sapi sunnai hukumna kunu ko subui jadi ko deto kunu tak lupa iwi sujud sahwi ki tapi ko yang tungkai deto kunu deto sujud sahwi apa yang tungkai meninggalkan yang sunnahnya pada itu ko matahya pamulangi biasa tungkai mama lupai matahya pamulangi selesai dua rakaat terus makan deh aja nak kena subhanallah dia nak cocok riwayat tu apa wajib ni tu tatungnya dia nak di rewa mali sunnah memang jadi pateru ni pura pimatu ma kesana capan pematu napa ma sujud sahwi nasabak sunnah mani na lupa sini jadi situ kan lagi sujud sahwi pak salah baca nah jarang ni mangi sujud sahwi ko salah baca jarang suka mak baca na dia sakar kidri capak nak kuliah jual kapi na baca tu lima kalu-kalu dia sakar kidri melo latu na tolai sisang ni baca surah yang atau langsung ngerokok mestinya itu sujud sahwi karena sunnahnya tidak sempurna sujud sahwi ki aja tak kali di mamungi aja ni itu sujud sahwi na sama dia toto salah imangi misalnya deh aciu ki dia wading dia pahangi itu kaidahnya jadi tinggalnya takbiratul ihram ia takbir ihram itu ia na tu mesti ipal-palang mesti makraki Allahu Akbar aja mata ladai makun rai makoto angka sak da cek dek masuk Allahu Akbar masau aja tak angkat tahu de gagal kira na timuna lah batana malala angkat tahu maka pajaje nah semuanya mangisa dia namanya mana nasi jemu bawa milal dia enggak baca jadi hero penting Fatihah baca iya jadi namu je tu aja tak kada rakaat pamulangnya rakaat madue telu si bawa apa malah mana tu Fatihah angka mi malah dak masu sade angka tu mas sau iya na tulis ni sahabat maka dia gaga surah na baca na bitta ko rakaat katelu ni si baka apa ko loroi iya ni ko rakaat pamulangi si barakaat kedua nang ka surah apa nang kalinya na baca
Itu lesa nang kalinga ko mon dina nabita masampajan. Nang kalinga na so dia na baca nabita ko loro ye. Ia na baca ko sara, ia surah na baca. Ya ko masampajan isa ya maneri na baca ko raka. Ko na baca. Maka manasa, tapi loro si masarai. Hingga makiro. Nesa tu maka oh iya surah maneri na baca nabita. Maka dawa kana wanisa ni na masusa dan na nabita demi na malada. Demi na gorangi papa da tema kada itu ko masampajan mangri ki maraja de. Nang kalinga tu kuy mon rinna. Ini tulis yang sama kada oh nabi tak masam pajal loro ye asara ye miro dua era kan tari pangupu ya roduan rakange ko tahiyya purani mata ya pamula dia daga pangupu na pati hamani bana baca na perokok na sama nang kalinga ye na ridi tapaki mange o masam pajangi ta usaha kangi makanja ko nang kalinga to komodita ye tu patihata ko raka katalu ni kapa ko loro si basara mangaribi makoto raka katalu na isai makoto raka katalu si bakapana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah cuma itu patiha ko patareka dena rubah itu ia ko magalampe na bismillah na ia to tunala ko patihela tu ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim jadi napakoto napapada mana ia tu lomon ri jadi danya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim deh napapada mana si dipakai dia tu iya jadi itu kalau ditarikah jadi angka penjelasannya itu lama cuma saya ndak terlalu anu menjelaskan itu supaya cuma ia miro magampat tak paham maka iya maka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim jadi pada mana nih ya ko malam pelan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim jadi apa gitu jadi pada sih dipakai dia tuh iya jadi ko baca Fatihah ki itu makanya iya ko penjelasan para ulama-ulama tarekat itu jadi ternyata dia itu sadai perlu makanya apa dia itu makanya mana sadana tahu jadi aja tak ada standar nih mangi harus makanya sadai wah bawa tu bakat lagi sampai mangi ko makoi de tabace sesuai kami nam makanya menurut persita ya naruh nisa pun Allah Taala maka makom itu berarti cuma baca cuma dek aja nabi kala cincola ta maka dai manu kaya de para salah ta makanya tan aja de nak tu apa ya kene sadani maka kanja kesadani ta ko masampajangi de na de pun Allah Taala apa dia makanya mana salah tahu ikan makiro makanya itu aqimis sholat li zikri kemudian dia kok perintah orang warattilil qur'ana tartila tapakan dak ini bacaan menurut persita maka iya kok makwani rosa dilagona makwani kok mampu aku pakwani ro aja na tamelo maka we dina pada sadan nang mangyan di metuna cocok yani ko melo ita lomba musabaqah tilawatil qur'an isapa mako ro sadan apa melo lombakan makiro iya ko melo pake masam pajang ide ina to ampe namo tu patilawai palla go ko masam pajang dina wadi na lagora maka iman tasyafi ya nang kai mak baca na lebih tu bacana batal disampaikan jadi aja tak ada patilawa napa apa kada palago napa dia macam jimang Allahu Akbar wah deh dia cocok deh saleh jadi tetap kasih haknya bacaan iya jadi aja nak anu makan jak pasadan nama gede pakan jakiban ni sesuai persita ya kau masam pajang yo ko boleh sampai jatah tahajud ki apa masuk tu sadai ko masam jatah tahajud masuk dia itu nalang hati deh aja Allahu Akbar deh terpasuk sadat tak makanya tuh kui Masjidil Haram ko masam pajampan itu masuk tuh masuk sadan itu nak masuk nah sebab memang dikeluarkan suara itu jadi kau masam pajampan nih masuk iya miro ko sebangsa desa paja sunat duha ini tuh masau sauni dia tuh na susah deh masau sauni maka dani ko desa ipade ti majarat jo katiti ko majarat jo yang kali tuh masau ko iti majarat jo makot napa mato tuh desa maka pade ti majarat jo betul ngana angka sakda tapi dia malada nah makanya kudu cili ni mangkalinge ini tuh nak tahu pandai berbisik-bisik dengan Allah si bici pun Allah Taala Abu Bakar napaki ya ro nanya ro napaki namanya nyaman nasab di makasih lori pon pada ko tengah beni tu moto bismillahirrahmanirrahim alina si pak bicara si pun Allah Taala kan nasaba asang nama pun Allah Taala yang maraja pak kemasi dan yang maraja pacarin sinin napa puji ang kamana ngi pangulo ko po mapun ngi sinin alang jadi betul kan adik tu ni betul ni tapi angka ko ati ro pahangi maka lemah kui makna iya makan jak meti tu sampai jangi ku iris sangi baca iris sangi betul ni tak cedek tak guru ni tak cedek aja mau namelo cicel ni itu iya ro sure ko ta baca kada ada jaro betul kan aku Allah ta idani makui makna iya ro ta baca namo tu ku Allah mi pak koli iya kalau Allah aku pura ki masam pajat tahajud don rakaat petang rakaat aku tu dari warakan nah ya ko dia tu le apa nah ya ko dia tu le apa mau 2 mi apa minimal 2 maksimal 8 pada mi duha itu minimal 2 angka makan maksimal 10 2 angka atau makan maksimal 8 iya jadi dia tu nanu pak makan arwah para kana de yang pai kalau ki masih ke subuh nah dia tu pana batawe nampai mangaji tahajud ki
tahajud ki. Maka dan 10 menit ustaz, nama ke betul itu 10 menit. Nah 2 menit tak guna kaki. Ada ni ko tina atay na bukan rusuh ina masampajang mata jawat tu. Iya, dia mana kagak. Nah sabak waktu tahajud itu itu waktu na sampajang panye sitongan nama pamulai tete aserali wa dini jamah. Cuma kami nama kanja itu sepertiga malam. Nah reko tete si dini liwa. Ah, iya ko dia tu le moto yo ko tete lupi. Apalagi subuh mako kaka tete apa liwa. Melo tete 5 ya. Melo tete 5 ko tete setengah na 5 toto. At tahajud ni tak lagi 2 rakaat ngoko tunapa ki mawit tidak 2 rakaat dia mari kagak. Iya, jadi dia mina cocok maka dia yali 2 rakaat apa tu mawit tidak kada mau pai tambah ka apa dia cocok. Ibon dia tataru witri ya ko sirakaman ni dapi sirakat to na. Iya, usahakan kita sampai tahajud ko kau tadapi moy, ko tadapi. Namoci demi sampajang ijama ni pak gana 2 niatna. Ini yang ketima tahajud ni na to sampai sunat tobat dia mari kagak. Iya. Akarabani wakatay masampai sunat tahajud 2 rakaat siba sampai sunat tobat karena po Allah taala. Magampang. Kaya man cik di mani jam na dua lolong. Iya, ko witri mantu si di mani magapa pak. Iya. Tama ki masigi titay maka dito pernah bataw ya sampai tahajud ni. Tanya ka to ni sampai sunat datul masjid. Di naman gaga. Pwede. Iya, pwede to pernah bataw. Iya di ko masalawa ni tay dali witri bani. Nasabah makin nabita aja lalu nade nama witri namo manisirakan. Iya, unrul ada na patu-patukan nabita pentingnya itu witri. Pak makin nabita ya mau witri mo. Tak ko napuji po Allah taala. Tama ko kilala dari si tau ipoji. Ya ko makalay kakasih makalay wali Allah. Ya sange wali tau napuji po Allah taala. Iya. Jadi dito tu Pak Bu nakalay itu wali makada tau padita makade. Namo tau biasa ni. Yang penting na amal kang itu nasurogin nabita insyaallah. Iya. Apalagi ini bulan Maulid ini besok mulai masuk ini rona makadakat tapi guys salawat. Iya. Minimal si sebuh. Iya. Ya tu ko yang itu baca sallallahu ala Muhammad. Nah 10 itu si di menit nasi sebuh Pak. 10 si di menit. Baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pak kata tu salawat na pakai guru tu makadani salawat Pak buka. Sang salawat Pak buka kong kain raden rule wajah. Masih salah dan kita seding atau ke masalah tadi namelo den jalan keluarnya ada itu tapi salawat memang pada salawat Jibril tapi na palan suluk nabi tak sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya, dia nak ada sallallahu ala Muhammad. Maka dia sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Mapunjuk miaro tapalamu kapan? Iya. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Jadi langsung suluk nabi tak. Makanya tu besok salami assalamu alaika ya Rasulullah. Ya nariyasa salawat mapahadir ya ko makadani sallallahu ala Muhammad itu salawat nur na nabi tak salawati. Ya ko makadani sallallahu alaika ya Rasulullah itu langsung. Iya. Ini mani kami tak pakai. Tapi ko salawat Jibril ya tu nak sallallahu ala Muhammad. Iya. Ya ko na ya ro tak pakai. Engkau runtu ko kita ro sang di beni baca-baca ka oh ya na biasa nasa guru ta. Maka tasabbe na malaikat. Angka tu sikiri na malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Yana riasa sikiri na malaikat tapi angka yasa tasbihnya malaikat. Maka dai aku hadis aero ululungannya maka nanigi tau bacai 1 kali 1 hari atau 30 kali untuk 1 bulan atau 360 hari 360 kali untuk 1 tahun. Ia dampungi dosana. Walaupun sebesar bui di lautan. Yang kata sabda maka dai subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Ya roh. Yang pelak muka apa nak? Lepa. Ya. Subhanazil mulki wal malakut, ya. Subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Ya. Maka dai nabi ta ya ko na baca ummakku ciceng ia tasabde na malaikat namo pada ganna wa busanna busawai ko tasi dosana pura nak dapat ki Allah taala. Iya. Patalapah. Iya. Makanya disebut tasbihnya malaikat. Pak Bahar pamatu mau ki inaki buarangi na lulungat to. Ya insyaallah. Jadi nanti saya kirimkan itu. Ya. Jadi usahakan kalau namo ciceng mi baca. Makan jalan dak ya wita ko penjelasan na tau pandita malalengi tau pandita patareka makan jalan dak ibaca di waktu-waktu turunnya malaikat. Kaya ganun yung waktu turun na malaikat ya ko jumai kanja ibaca. O sementara ko ni masih itu datulat tabaca ya. Ko subuh kanja tu ibaca. Si bawa ko asrai. Yang kata tau pandita maka setiap selesai sholat fardu baca na mo cicem. Nah, yan naro. Jadi dito tunano babo insyaallah ko ipakoli-koling bangsa dungas sa talungas so. Saya dapat itu di kitab baca-baca ka urunti kada ya na biasa nasa guru petasabbe na malaikat. Iya. Jadi penting itu. Sebenarnya ini jadwalkan milau tulung ni pasoro sebab saya 3 hari itu tidak enak badan. Alhamdulillah ya mau syukur ke makala nalam adio loy. Makala biasana ko
makiro biasa kak malah salah sana beberapa bulan itu tidak ini tahu dalam mak joli kalau ya mudah-mudahan tidak anu karena sebab imun rina ya jadwal mau di kuma mulai bajar dia nanti istirahat lah tuh 10 sidi jadi tapi insyaallah mudah-mudahan taruh saparan apa angkamu istilahnya biasa ko penerbangan pesawat itu bisa maju ya kalau dingin apa tapi ko jadwal Pak Bu di sekada agak nih goreng ina sabah ya kene tahu mau milawi betul kan ini mau jadul menyomo iya menurut maka data saparban akin kosong ya naruh padodongi ya jadi milau tulu na untuk ulap piamang nasabah mau duki na ulap piamat tuh bulan 9 jadi taruh nak jolo milau permisi untuk 1 bulan mau luto nih insyaallah kopi ulas 10 matu insyaallah mudah-mudahan kita bisa pengajian kembali jadi itu 5 memang murut tahu maka dia kau tu meraja ini milau permisi kak ya kau tu mauli milau permisi kak jadi ya mah jadwal mako ko apa Bu dia pada biasa maka malo lisu dia mako ade tatalungas sumisi dia kabupaten atau satu provinsi jadi dia na walau lisu Bone talungas somi walengi wajo talungas somi jadi dia na walau lisu dia talungas sokoro-koro wacara pokoknya siagi jadwal ule malagang talungas na pakalete tapi dia na tu rewa udah memang ni dia kumuli karewa tapi mapi makiro sebab biasa ko ka bone macara loro ko ka Kalimantan macara wani sana bajana tanaso ko si kape bone macara maka nakapa bunuh tahun ni lalam menionrong jadi ternyata itu untuk memudahkan pako meniro jadi mudah-mudahan mudah-mudahan di sini mohon doanya Bapak Ibu sekalian kemudian ya pengajian ajak tapak pisawi dapat terui ya kotako saya berhalangan atau mempuncuk sungai maga tetap lanjutkan maka muti guru tak wading kita undang untuk melanjutkan sebab itu Pak disengenge Pak Bu pentila ada Pak itu Pak disengenge dia napa ada ibadah baca Quran nih dia napa ada sikiri yaitu sikiri untuk ini nih yaitu Pak disengenge ya Pak menarang iya jadi itu Pak disengenge apa menarangnya nanti guru kali siden ring almarhum biasa kana cerita jamaah ke jamaah podang maka pura guru tak baca kita yuk ke Mekah menrai haji nak baca kita guru tak aku tendai na pura ni batawe na dia pernah pelat tu ya bacaan na naga kulen guru tanah pelat dia na salah ya kita na na baca ang jamaah mampar kada na podai kada bagi tan kali ngamu pura di batawe guru tak maka lewang kali ngasa maka apa tu romo pemabaca na saya tu sampai yang untuk alemu mi lo baca untuk umat lah yo lo jadi onro penting na biasanya Pak disengang makanya tu guru tak dia kana sarap polopeng isi bakar tasai Pak dia pegang HP betul ayo pi di ustaz monre mako ko HP mani ko mabaca kadang kau runtu kada lau foto yo ko kita kada lau woki mako meniro yo ko pitu matulalang yang apa ulang-ulang baca maga sampai dihafal jadi engkau tu sikir Pak Bu makanja supaya makanja matikang agak sana makanja kong kagak yang kali masih ingerang tapi tak baca kasiratu ko ni mau ko moto ki masam pajatah haju tak baca ro kasiratu mi baca makanja ko dia tu le baca ko dia to masam pajatah haju ko pure masam pajani yang penting wani baca jadi dibaca itu ya mubadi'u ya khaliq ya mubadi'u ya khaliq dibaca kasiratu maka dari penjelasan atau pandrita yorong malai ya ko ibaca kasiratu ye lai bukarang ya tu Pak disengang dari segala macam ilmu jadi angka Pak disengang ya lengi dia naruntuk itu betul kan negara teruntuk jadi ya narotala sikir ya mubadi'u ya khaliq ya mubadi'u ya khaliq ya baca kasiratu dua lapam moto ya mubadi'u ya khaliq kau kena di siratu tapi siratu mi baca jadi padahal itu si taru-taru ke tomat-tomat aja itu na guru apa si taru-taru mani dame do cili atau bateru lo kiri tapi manumo tu Pak ko mataru moi ya na tamamu ko do cili na taru lo ko si wali to suku rumo ya na tu bahaya ko lantangi tamai kiri rewa ite mah ya tu watang ya ko rela lo mo yang kamu atuh ya ko takolo ya no ni matu itu ya mubadi'u ya khaliq ya mubadi'u ya khaliq itu yang dibaca insyaallah wamalkan ya itu Pak Bu asaba iya ko bodo ya nule makko mani terus terang Pak Bu iya ko bodo ang nule makko mani apa ya masih sekolah namo waduha aka dua tua pangulong ko guru tanah apa lah unro kunrun na tongang itu takku maka apa lah melo ratonga mi mapasantren itu na sange guru ta al jo kamu kona ya ko jo kamu ko lari tawe pasama tera lari jo kamu ko monrina ka mana mo di si mama mo ka ya mana mo sileting mana nga masikola alhamdulillah jadi ya melo pasan na guru ta maka dade jo kamu ko ya ko jo kamu ko latu mo ko tu nagangkan nah iya mana utang itu ya buka pesantren makbodang na naik dade atundu-tundu apa iya na rasakan maka dake dewa gang kuliah memang mengai mapalai pura dia na wapalai
Tapi karena kepada kuipas sakit maka apa ya? Alhamdulillah, ya naruh Quran anu guru taya apa? Ya naruh apa lalu tu mako koe. Ya menumuri pakai. Jadi tu tambah-tambah mani. Jadi memang kada alhamdulillah syukur itu ampi itu lihat pasangan. Pesantrennya nata. Ya kau lari dan urus ata. Yang penting pura itu suruh tamu tu. Pertama. Karena penting. Generasi sekarang penting sekali. Apalagi keadaannya Bapak Ibu sekalian. Ya itu buku tamu wanita bijak-bijak itu salah gitu. Kemudian penting itu sampai kangen nak makan dekat salawat roh. Sebab memang ini adalah bulan Rabiul Awal. Iya tu okko agama yang Pak Bu. Kamana saja dua ni agak sapa. Dia agak tu sapa lalana tu tunggal dinota. Latu akhirat. Dua ni tu bawang. Nomor sidi pamase. Yang kedua syafaat. Yang itu bak dua sapa tu. Iya ko pahala ni melo hitung. Dia baca kena. Yang natanya apa masih nak Allah Taala. Yang nanti nak guru tak presiden dengan almarhum. Namo aja siratu jamu ko siratu munci di decemu. Selamat toko. Ega makin. Iya jadi yang penting mege decemu. Yang nanti ampai makada. De agang kuliah ngamui. De tu niris sama kada kega nama sai pong Allah Taala. Yang nanti ampai imangnya. Komelo imas sampajang. Biasa na pangulo makmunah. Na baca itu ilahi anta maksudi wa ridaka anta maklubi. Idi mi po wakatai na pamaseta mi po malado harapkan na sabak kaya rote mas sampajangi mak dupa-dupang. Jadi di imangnya tapangulo ni makmut talulong alit maka dai po ngiya ang kaya tamu melo mangoloy. Idi mi tunakatay po pamaseta mi po malado na harapkan. Apa iya natanya pamasya Pak Bu dia tu salamat. Apa iya ko baca hadis napalau kali-kali makadais. Pamasya mi matopa. Apa iya na bawang mari po makada di pala paka Roma minasili kang sili 500 itu tertunda tama suruga. Na manasaro din andre nasili kang misi. Itu iya na bawa tala dasar. Nasabana sampai jadi pertanyaan itu Pak masih na Allah Taala laba ki. Namun di pacara mai Pak Bu. Aja tak ada salama ustasin atu mega tanggung jawabna. Apa ya konu risan nana de dan ijaman apa nih kah? Iya. Yo putih di de ni risan mega salama mopi. Apa kita naik matu kada mari menjamin kada bisa ki mak salama ki. Jadi tu nak kada guru itu tahu bodoh itu tahu mega tu salama itu tahu bodoh. Apa Abu tak rumah be kita makan mau jamin kada bisa kada dapat itu pale. Itu apa podak ya salah saya ini. Jadi iya na tu nak kada nabi ta aja na mega ada pakutan amu. Nasabari musuh saya lemu macipi lalangnya mola. Iya kong kagaga iya na tu pam dari Pak Polda itu kita makada maga hukum na suwe. Kada nagi si. Maga di pabalu suwe. Maga di pabalu bawi. Iya, atau asi saya 5 koro. Bekoni. Itu, jadi angkat tu agak nama koro atau pandita. Dena melo bahas tapi supaya dena kada aja nanti susah. Iya, itu kata aku tenangi. Jadi penting ya sampaikan. Jadi Bang, atika ki. Iya, utamanya dalam sisi harta. Tama ni betul ya. Iya. Jadi matu pilo kiri ngangi Pak Bahar ya rona si kiri alina pa maki buarangi di moto na fotokopi na bagian ni jamaah ta apa insyaallah betul sinampak moto ni apa itu na malampe apa dia memang na lagi ko malampe Pak angka 2 banyak itu kemarin saya dapat satu kitab itu saya buka itu kurang lebih 10 catatan saya bikin itu termasuk engka biasa na lalu kudu ciliku betul na maguru kata tasawuf tanya ibacan angka tahu pole makutana makada okko ilalan na watakale ku angka jitu 5 curi kak jadi bang kalinya maka angka tahu tu dina curi ji angka tahu tegina seji macuri kak yang tu diganggu kak madari dari mematin rumah taku madari dari memaga maka dai guru tak biasa angka membaca iya kode nasu ya tu jingi ku membaca hancur ku lalan na watakalimu iya na rumah kada zikir yang menghancurkan jin ifrit bisa menghancurkan jin dalam tubuh engkau runtuk laut na runtuk iya na biasa malampe bija aja no Pak guru jolero taru jolo malampe Pak malampe tapi makanya ipake iya ko angka nak gangguan na tuli magampang kerasukan iya na rutang pesuruh baca iya angka mau lawoki ya rumah kado ternyata biasa nampak guru nggak tak iya insyaallah jadi mudah-mudahan menyamamu untuk kopi Pak Bahar saya komunikasikan dengan beliau nanti dia yang perbanyak untuk itu saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na Pak Baraka ipong Allah Taala pertemuan kita pada malam hari ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.